Karbi National Youth Council pen Mondor Tarun Rongpi Ame Phi Meke Kat ICDS claim bang atum thur pak si District Welfare Society sa hem atheng no kachesong dam Karbi National Youth Council pen Mondor Tarun Rongpi Ame Phi Meke Kat Non Birtang ton pen Arju tha Doboka pen Lahori Janada from Pietowar Kasilam Siliguri Section 4 Angkang Aro Difu Revenue Cycle along Mondor claim bang Tarun Rongpi bang so Adim alongle ave pin pensi asupo demantarong piamen pen prokol compensation adangka gachipalong aputha kedam tang chitroi jona prang penta bang so putha Mondor Tarun rong pia phan insai nang jipu apong Karbi Anglong Autonomous Council Authority an parta Land and Revenue Amar Singh ti so phan pachini ponno Bonta hokang sai kilong le data joksi kedam tang aru ni phai ingkoi ra piar ni ni furong so piru Samson Singh ti mir biria thengno along Karbi National Youth Council klem ba atu ning ki pum chepaklang si Mondor Tarun rong pi ame ki arhet si mi ke kai padu ko News Desk Report Public TV Karbi Anglong là four line puthak em ake hai amor sing tiso mane insai nei mane tum insai nei pe chuning ribom lo konsel sor banta chita me insai sidel joni si tum anang deng nang kok lo la pen si ko insai silang pe tum an so se ame de kethe che song bom la ma me phi la bini kai ke torun rong pi mondon tapi pasal so me phi kai nang kok lo ke dam tang nan tum che song bom lo na so puthak bata hini thom lo je press meet ta ke do mane media hoi bani tum pachimi pon bom lo sta me insai se la si tum la song deng bang deng nang kok kopi puthak onan tum kacha song ge four line puthak sector 4 kitili bari ICDS claim bang atum thur pak si District Welfare Society sa hem atheng no kachesong da Government of Assam Kachari atum ICDS claim bang aphan kanghon kelang kipang khria jok kedam tang aru ni phai ingkoi ra ki thomarni ICDS claim bang do an chingrum si difuru Samson ingti mir biri pen District Welfare Society sa hem an armu chejeng pon Government atum asitina sai longda sai ke claim ki pachunji aphan nitum aphan nang pa jok pon pe Bonta ahilang selet a oke chodet puasonsi nitum chetheklong iklem nang ateng pen thangnat kaching barawe athei nitum kilong nang jia teng bai nong nang pipe non nang ki pi bom pen chot ke thangnat pinia kai pinchong iun e pusi ning ki pung pen ICDS klem bang atu ninga ro lam the chipaklang pon Dong pinalam thege la hello nili tum ke claim ke dam ke du kache paduk pen ni tum dormaha usita ba hajera le tum la anke useji la sila ni tum ke claim ke dam kache paduk jo ni pen ni tum phanta dormaha nang papat nang ji bang ke long ateng long dun nang ji pot han se ni tum ta la an kache paduk ke bang la se ni tum ke claim la ko hello de ke claim ka son tin ta ni tum hanang patang kon ve a son tin mata kami ni tum kilong bang ka la he fi he miri isumar kusum ti la pen le chupang ring onji ma pa join ni ti tum la an ka helu penta ka cepat duk la an ni pen ka cepat duk ni ke wang lo lan da lam tu News Desk Report Public TV Karbi Anglong Babu Tokbi pen EM Richard Tokbi aphan kirap ka chuhang apot pini puthot EM Richard Tokbi pen kirap ka pajirdam kedam tang aru ni phai ingkoi ra pho lakha ingkoi ra throk dwar baguri constituency angkang pi Dethor Police Station ki parlo lang parpan lang tukrong pi amikar Babu Tokbi pen EM Richard Tokbi aphan kirap ka chuhang apot pini puthot EM Richard Tokbi kirap ka pajirdam kedam tang arni kaprek news channel along ke paklang ponapot Babu Tokbi so det penajok EM Richard Tokbi aphan kerap ka chetong birta along theklong si
pini tong sekot pen dai thor local committee president dane rong pia phan ing khat pon babu tokbi phan kerap kapa jirdam labang solong ka chetong lon lake dai thor local bjp committee president dane rong pi duarbaguri ksu head branch advisor amoron terang dai thor local bjp secretary ajit teron han bokarong asar mohen singh teron pen ithe kiding atum chetong dun